Hello, Indianapolis mi punha nandam chanamo kema kaminchu fanchthong kasa. Kema kaminchu roti lontar chinese CCIIO in ng kukanin klek na. Abo somchila okanak chin national day to February 16, 2019 Indianapolis atwa aslai. Tutan mi pinhasin a tansanin tuk minhatsu kan minaw so san naksa a chinka talent Sawmnak le chin national day tuampiat sa parle speech Sawmnak zawan umlai. Chlong chu slow in ka chimini kan ngai mi kan la thil thom da do jong musana jong kan ngai la. Chinka talent sa parle speech zom adu mini January ko langal han a min pa ko asalai tlang tar chu chimi phuni kong asi bkhat nak in pathum nak laksang pak asalai e bkhat nak anga mini khan National Day a speech a backline azong hading mitsu minaw kung heriat in komsong thum kar ansel ai makong e petlai in halding nan nge mi adang umatsun pu albikle pu wansel ok halko anselai Chiga talent azom du impo chu atute men pakho se e age limit chom lo audition chu February nin hilan thung cancelai makong petlai in ban la nan nge sia chun pu day with ngon thola CCI Facebook page Pilkoansi China Sedea Kandilak Nomte Ingren Tangten Hala